Kulchinga kham laikai da leiba Angom Ningol Asem Onbi Rita kobi nupi ama masagi mayumda hatok piramba thongdoki Langla Langjin Ngashi Phaoba Karisu Puthokpa Ngamdana Leirakpagi MAYOKTA laikai asiga loinana akoibada leiba laikai ge punsinduna WAKAT MIPHAM ama CHATTHAKHRE MIPHAM aduga mari leinana retired district and session judge Aribam Notonesuri na haikibada thongdok thokiba thabum ama pharaklaba Phaoba police ki maikai degi eyewitness laite haiduna Ngashi Phaoba Karisu tawduna leiba haibasi yamna Activity, Asegumba brutal killing it Hodok Amada eyewitness later basu, circumstance evidence Amadi last century Haina Ladyba, Pambai Sing Sizinadriba Karigino, Me Amasi Kibagi Mamal Kangdaba, police station Nakna later basu, Miyam Sibu, Sep Oidrabadi, Peri Peri Oiba Mapam Single Ladyba, Miyam Dikari Oiramgani Haidaduna, Atuba Matamda, circumstance evidence Laukatuna, Chenaba, Missing Buktoduna, investigation Chataduna, Lake Jabi Ritagi Atumba Langla Langjin Phangnaba, Hotnagadabani Haiba Wafam Sing Phongdoki. Yamna nungaite very unfortunate aduga police na masdesida investigation ngasi tawise yam training ai pointe in case of such brutal killing dadi akurina eyewitness amote na haira dadi adugi circumstances evidence lo bi circumstances evidence later ga last century koi na criminal trial dadi chi tawi aduna aduge eyewitness later na haira ga police ne heta to ya mi amasi ba Lagi bekong ang daba. Aduga karigin mo na haibadi. Ako yes kung area sa tingin police sa tingin na kapo. Aduga sila pa kawoy na gadi. Ako yung life safe ko dire. Amadi peri-peri area na ko. Ako yung maray bakti karin mo din. At wako din kamingin. Aduga madugi circumstances evidence na dapat na yan ka. Masaygi marali. Migo. Buktaw lera ka. Kasalit information lera ka. Aduga investigation na to kaningin. Amadi sa sila. Aduga matutrail ka. Lagi natin sa TV yada. Kaya ito, di so yan.